Oce, wrth i ni aros, a ni eisiau trafod, mae Emrys yn y voice chat hefyd, be ni'n meddwl o, a falle ti'n gallu cael e ar, neu bydd hwnna'n spoilo, ni'n gallu gwneud fel watches o YouTube a pethau. Ie, ni Ti eisiau gallu. dangos y thing Sega. Sega? Ie, mae Sega yn dod mas, neu wedi dangos bach o tease fideo o nhw'n dod nôl i'r game gyda like reboots I don't neu know. remaster neu, I don't know, like remix versions o gemau hen retro nhw. Oh. Here we go. Let's have a look. Power. Beth yw'r reveal? Na, oedd e mewn rhyw announcement. Ydy hwnna'n? Na, ddim y Dragon one. Ble oedd e, Emrys, ti'n cofio? O, si eisiau gwachod yn ystod yr Gamer Awards. O, Gamer Awards, falle hwnna then. Os ti'n teimlo mewn Gamer Awards Sega. Wyt ti si ddim aros fyny watchad to ma? Ti'n slacio. Sega 5 Games Remix. 12 ar nos iau. Yeah. Woo, 12. Gee whiz. Ie. Gee whiz. Nes i ni siŵr ni'n gwely cyn hynna i ddim temptu fi. Ie, digon teg. Dys fi rannu hyn efo ti guys ar Discord? Oh yeah. Dim half measures fan hyn. Nice. Ble, fanna. Watch stream. Sy'n gallu clywed hwn. Nice. Ond dwi'n mynd i stopio'r chwarae Baldur's Gate yn chydig. Wow. Di'r Dwi'n screen recording 19 hours i fewn. Ooh. Paid o gofyn fi beth sy'n ymlaen. Mae'n rhaid rhywbeth ti really eisiau gwylio i ti stopio Baldur's Gate, though. Ti really mewn i hwnna i ti. Ti'n enjoy fe? Mae Sega yn hit a miss. Hynna di thing. Ie. VM Sega yma ydi fantastic. Okay. Yeah, well, natur unrhyw studio dyddiau yma yw bod nhw gyd yn rhoi lots o kind of... Nhw'n gaddo stuff a so nhw'n really deliver well, falle bydden nhw. Mae'n siawns 50-50 fi'n teimlo. A mae Golden Axe a Streets of Rage nhw'n edrych eitha knock-off PS3 game mewn ffilm. Oh dear. Ti'n watch a ffilm a mae'n chwarae unspecified video game. Yeah, unbranded. It's like the Aldi's version. Yeah, the little version. Dwi'n allan am hynna yn y clip. Okay. Yeah. So, we're just wedi... Os ydy'n reitio wedyn, o'n un o pobl nath enjoyo 4. Yeah. Cos oedd o'n 2D, fel o fod, a dy'r un yma ddim yn 2D. Oh, okay. We're just wedi agor y bloody properties o'r Elgato o'r OBS, a mae'n just gwyn. Okay. Dwi'n ddim eisiau cyfro ffyn rhywbeth tan mae'n dechrau respondo. Na. Ni ddim eisiau hwnna. Gall hwnna bod yn game over un stream ni. God OBS. Os ma'n yn digwydd. I don't know. Yeah, thank God. Yeah, okay, mae'r frame rate yn edrych nice nawr. Rwy'n fi'n cael lawr y Elgato capture utility, a rwy'n FPS like mynd rate lawr. Right. Oh, here we go. Yo. Gamers. Classic gamers. Lle mae massive fucking arcade fucking banner. Ble mae Dead Stone Fire yn background nhw. Come on. Crazy Taxi. Fi yn hoffi Crazy Taxi though. Yeah. Fi'n joio fe. Did you save the game? Really? Of course I did. Hey. See, os o'n nhw'n true retro, bydd dim save game, so... okay. Yeah, just sgrifennu yr level code lawr. Ych bydd bach na remix o lot o hen games. Oh, nice. Jets... Hwna'n beth i cael o fe, Jet Set. Jet Set, so gynta, ie. Yeah, Jet Set Radio. Ie, mae Shinobi, dwi'n massive Shinobi 1 yn y games gwrdd mi erioed, so... Ond, sbeth Golden Axe na?
With a Canai jet set radio, just absolute vibe. And more, beth yw'r more though. Crazy bus. Oh, that's Master System, you can hear. Oh, right. Okay. One Master System. Oh, nice. Before the Beth oedd y sŵn yna ar diwedd e? Rwy'n gweiddi Sega. Oedd e? Oh my god, man. Sega! 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 Oh my god. Rwy'n hoffi yna. Oh my Sega! Sega! Does Sega finally understand the concept of love? What is love? Baby, don't hurt me. The Sega scream just gave me chills. Any child in the 90s know what I'm talking about. I hope the next 5 are Comic Zone, Echo the Dolphin, Night and Rides and Outer. Gweithio, ma'n boi am di jail. Did he gwneud loads of outruns? Like, Jail. Yeah. Jail. big- Swim Outer on a- and PS2 there. yeah, Coast to Coast there. no, put on a classic. PS2. Mae Raystar yn overrated, mae Night overrated. Echo Dolphin yn wank a mae Comic Zone yn anodd. Mechanics o'n yn anodd. Fi'n Mae'n hoffi'r anodd. art style, though. Mae rhaid Ie, i parchu'r dwi'n art meddwl- style. Ond mae'n anodd. Dwi'n mynd dall pobl sy'n ddim yn top 3 Sega. Na, byddwn ni ddim yn dweud hwnna. Sadiwch. Yeah. There you go. Mae beth ti gael fe? Y bar NQ64 mae Caerdydd cael like 4 outruns ydy e. Ydy e'n cael outrun? Mewn NQ64 mae cael rhyw. Mae'n teimlo fel outrun. Neu outrun clone. Yn Kongs, mae yna Outer yn 2006. Oh. Okay. Wel, dwi'n unig peth dwi'n cofio am Kongs. Right. O'r unig Yeah. original arcade hardware yn Kongs oedd... O, Outer. Ydyn ni'n gallu neud yr un arall? Ydyn ni, please, Ie, ie, fel tri yn ni, yn gallu gwylio'r GTA... GTA, yeah. A just yn teimlo'n wrong i ni beidio, achos i yn Ie. aros i download anyway. Achos ti di clywed y ffys o gymaint o bobl sy'n eisiau siwio nhw Ie. am dweud bod images yn nhw'n Ie. cael ei ddefnyddio. Pam- Fel, How many top 3 news bloody things? Daily Record, Mirror, Daily Bloody Express. Methu bloody escape-o blymyn na, tabloids. Christ. tabloid media. Ugh. Let's have a go. Dyma ni. A pam ydi closed captions? Really notice o hyn? Am y past like mis ar YouTube. Mae closed captions just troi arno. Ydy e? Yeah, mae'n irritating. Like, Ma'n especially pryd ti'n castro i teledu. Pryd ti'n like casto like a cue lan a couple of videos. Ti'n troi closed captions bant, o'r nhw'n troi arno. Wedyn, next video yn chwarae. A nhw'n troi arno eto. Ti eisiau gwybod gwaith hynna? Be? Dwi efo YouTube Premium. Oh. Ooh, See, lucky re you. eisiau. Premium a ddim. Okay, Like, fair enough. byddai Mae'n cool, though. Mae'n eisiau cool. cael YouTube Premium, just so roedd ddim cael ads ar like TV Ie. neu ffôn, ond Ie. rwy methu prynu e. Oherwydd, yr account rwy'n defnyddio am YouTube, dwi wedi bod yn defnyddio ers i fi bod yn like 14. So mae'n cael y holl like history, holl like favourite subscriptions ar... Mae'r algorithm mewn good place ar account hwnna. Okay. Ond, ar Okay. account hwnna, dwi wedi transfero o e-bost hyn i'r... Wel, rwy'n ar y e-bost fi, ond rwy'n troi mewn i brand account. Like, 10 blynedd yn ôl. So mae'r actual Gmail account fi yn cael YouTube account, Yeah. like, personol. Wedyn yr account hwnna yn brand account. So rwy'n methu prynu YouTube Premium am fe. Okay. So a rwy, like... Bydde gallu just dechrau defnyddio i'r YouTube account personol sy'n cael like, y gwyneb fi arno fe. I can't be asked. Like, I can't be asked to retrain our algorithm. Dwi efo dau First world problem. YouTube... Dwi Yeah. efo dau YouTube account connected i Gmail fi. Yeah. Un ar gyfer stwff Twitch fi a un ar gyfer stwff personol fi. Okay. Ti'n cymryd hynna? Wel, Ryan, mae un yn brand account. A rwy'n methu... So rwy'n methu cael YouTube Premium ar y brand account. Rwy'n gallu prynu fe am y personal account. Ond mae'r holl, like, subscriptions fi ar y brand account. Okay. Let's do GTA, guys. Yeah, GTA, come on. Let's do this. Mae'r can nhw wedi dewis, mor da. Yeah, achos mae'n mynd Hey, nôl a please- Vice please City efe, play it. Vice City Competitive. vibes. A'r lliwiau Please say hefyd. competitive. Bad luck, I guess.
O'n i just reid allan o'n i licio Tom Petty cyn y Taylor yma. Yeah. Be ti'n neud? O, O'n i ti'n licio Tom OG, Petty. ti'n OG. Petty? Tom Dwi'n Petty. OG Tom Petty fan. Okay. Hwna, gais di gwneud y can. Okay. Diolch am esbonio hwnna. Oh, achos I was going like, But Revenge- who's this petty person? Fi ddim yn gwybod. Go on, yeah. Mae yna can ar San Andreas, oedd e? Gan Tom Petty? Rwy'n ar San Andreas, rwy'n meddwl. Oedd e? Yeah. Okay. So cofio pa radio station. Ond edrych ar y city hwnna, mae'n huge! Wow. Mae'n massive! Like, Ah. dwi wedi bod yn, dwi wedi dechrau ail chwarae GTA 5. Yeah. Ac mae'r city yn teimlo mawr pryd ti'n chwarae single player hwnna. Ond mae hyn yn edrych yn giant. O, edrych ar LOD. Fyna ar y cornel. Dwi'n ddechrau ymlaen i bod yn pissed off cos mae Twitch banner wedi just llawn RPs o GTA 6. Yeah. O ie, faint bydd yn cymryd i cael like a... Os dwi'n gael gwachio rhywun small bod yn plusman unwaith eto, dwi'n ei sgrichen. Dwi'n caru gwylio. Mae yna un GTA RP dwi'n hoffi gwylio. Allai'n gwachio do. Space Allai ddim. Boy, rwy'n meddwl? Mae'n RP o hen dyn. Right. Mae'n mor doniol. Anyway, Oh, God. let's Yeah, cadw ymlaen. let's go. Yeah. Like a density hefyd, or like a population yn edrych. Yeah. Like a faint o assets yn cael ar screen. Oh, Bydd PC yn bod yn wedyn y fydd. yeah. Vice City, come on. Apparently mae tone y gêm yma'n wahanol i 5, which dwi'n falch. Nice. Yeah, Mae ddim punch down comedy yn hwn, os nath fi fel. Fel at gael ei disgrifio. Yeah, mae'n rhoi vibes o fel Far Cry game ychydig. You know, fel the Anarchy teimlad. Damning indictment gyn... Probably ddim y beth maen nhw'n chwilio am, but fi'n joio Far Cry. Di pobl actually chwarae yn yma ddo. Dim ond fatha GTA 6. Shut up, Emmet. Such a killjoy. Nice. Sniper? Mae'n edrych mor da. Right, Sniper Elite. Ble mae... Go on. 77%. Oh, Bron yna. 88 gig allan o 113. Bron yna. Okay. Sniper man. Dwi'n rhywbeth at y trailer Yeah. Game Awards, da chi... Be? Falch. Os na trailer yn y Gamer Awards, oeddech chi'n falch o gweld. Heb gweld y Gamer Awards. Na, nes i ddim. Chi'n mynd I Gamers? know. God, ni yn gwael ydyn ni. Rwy Nes wedi i- gweld nes i- yr beth roedd beth ydy'r boi. O, mae'n ever reveal from the Game Awards 2023 in 9 minutes on YouTube. Beth oedd yr... Beth ydy'r gair? What's hwnna? Mae'n voice o Kratos, God of War. Oh, yeah, Somebody for the joke on judge. COD, do. Yeah. Beth oedd yn Yeah. dweud, like a... Speech Speech, speech o bod yn hirach da COD. Yeah, like, sorry am Efo bod y speech mor fyr, Ond ond at least mae'n ond hirach yn- na'r campaign yn ywys. Yeah, ond yn eitha just Oh. exposure. O ia, gath y COD developers gyda exposure bod yn... Yeah. O gyd Maen nhw gael gôn gyd- o bod yn. Ie, nhw gyd yn Yeah. crio ar trydar oedd nhw. Sy'n actually yn reit revealing amdan Yeah. hwnna. Right, pa fideo o'n i'n mynd i gwylio? They just ran i Dwi'n fewn dwi'n rhan yn ymwneud thing. Oh, chat thing. Nice. Mae IGN di cynhoi bod dim i fewn i Ah, un. good. Ah, Good. perffaith. Fi'n hoffi hwnna. Nice. Oh, hwnna'n brother, ife? Brother? Remaster. Oh, remaster, okay. Right, serious. Oedd hwn yn ddechrau da. Yeah. So... Yeah, lot of 2025's all the horses. Hmm. Iawn oedd hwn. Coney Island 2. Yeah, so... VR game ydi, ie? Yeah, sgwyd fi ddim pethau am hwnna. Well, obviously, if hwnna'n dweud 25, 26, like... Fair. Bydd fe'n un o'r blwyddyn.
O hwnna, mae'r game cynt hwnna'n cwrs o hwnna. Ie. Apex yn cael FF7 collab, di hwn. Oedd FF7 fod yn ei Battle Royale, yn ganslo. Pobl yn dyn... Ie, o'n nhw'n gweld beth oedd Fortnite neu gyda Lego a meddwl, alright, sut ni'n gallu topo hwnna? Pres. Sydd yn gallu free money. Cash cow, ie. 1.6 million yn chwarae ar hynny. Un VR eto. VR, ti'n gwybod y thing nes di mewn. Hwn yn eich awesome. Pobl sydd wedi gwneud Untitled Goose Games neu hwn. Oh. Oedd Big Walk ydych yn really diddorol. So, ia, mae hwnna'n ddech fan hwnna. Hwnna'n just generic Journey to the West, Chinese mythology, Souls, like, Okay. Bled. Oh, mae'n a Blade game yn dod? Wow. Oes. Ah, sick. Gyda Arcane. Nice. Pa game ydi Arcane wedi? Graham, rwy'n recognise o. Deathloop a Dishonored. Oh. A lle fucking zombies na, vampires crap na. A lle chwarae. Yeah. Den of Wolves. Den of Wolves. Looks a bit generic. Mae pethau'n hwn, Matthew McConaughey. Oh. Exodus. Ie, oedd o ar y sgrin. Fortnite! Yeah, Mae'n rasio na wan, carting. yeah. Apparently, chi'n gallu hefyd chwarae Fortnite a Rocket Racing a wedyn unlocko ceir ar gyfer eich Oes. Rocket League account. Dwi'n Yeah. Dwi'n lyfio Guilty Gear. Efo controller newydd fi, dwi'n chwarae lot o wedi am sgwffio. Nice. Yeah. Diwn. O, dwi'n mynd Disney, diwn. Lle hwn, yeah, ma'n Harmonium. 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 No, mae'n edrych eith. Ie, mae'n edrych eith. Oh, is it Netflix hefyd? O, ti'n chwarae games ar Netflix am. What? Oedd Oxenfree yno. Cemwri. Bydd hwnna'n un bydd Emrys yn hoffi. Ie, mae gen i Again, am y like cos. Gundam. There we go, I'm gonna gwybod. Fi'n gwybod, you know. Mecha Break. Dwi'n nôl, ti'n hwnna. Oh god. Oh, hynny'n un, What the hell? Hideo Kojima. Basically, Yeah. it's a Silent Hill na. Yeah, Basically, hwn Oh. the Silent Hill game. okay. Ie, roedd y trailer hwnna'n weird, o roedd yn rhoi fi chills. Pryd roedd fi'n gwylio fe. Dwi'n cymryd i game ddim fyny'r hype. I gotta suppose, say, yeah. Emrys, fi'n hoffi fideo hwn because it just digon Yeah. i ddweud, is it good or Yeah. not? Ready or not? Yeah, Roedd no. hwnna'n allan already. Version 1. O, hwn oedd y thing, Oh. efe? Yeah. Yeah, o'n i just really gwylio. Dwi angen gol sy'n yr un gyntaf hynny cyn dyn Yeah. byd. Yeah, don't bank on it, dyna gyd ni'n gallu dweud. Ie. Diwn. Stormgate. Dim plan. Kickstarter. Roedd yn edrych fel kind of like base... Like Hwn, a ISO, apparently like, beth yn gael fe. Mae hwn yn cael ei ail-wneud lot, a mae'n lot gwella o ddo. Right. Colour-coded Suicide Squad. Simulator. Roedd fi'n meddwl roedd hwnna'n allan hefyd. Roedd fi'n just Na, like... gael bita ddo. Imagine o stuff. Ac yn Yeah, sleep- ti'n gwybod game naeth... Oh. sleepio. Game naeth passion i gyd Oh, heibio, hoff nes i game ddim bod o newydd ti. chwarae. Oedd The Quarry, o'ch chi wedi clywed am hwnna? O, ie. Yeah. O, yn y fi, the finals. Oh, Holl Okay. game newydd ti, ydy e, Emrys. Isi gael trigger o. oh dear. O'n i ddim yn fan. Na. O, 100% by a game, dim by fi. Cant to cant. The First Descendant. Breath of the Wild? Na, beth yna. Oh god. Which is a Oh, man. Mana! Oh. Legend of Mana Oh, yn y byd yna. No. Felly, Rwy'n World arfer of Go chwarae 2. hyn. Rwy'n chwarae hyn a 50. bloody... World of Go 2! 15 years. What? 15 Rwy'n years. chwarae hwnna Wow. ar iPod Touch! yeah, oedd y Super Nintendo game oedd e o greiddiol. World of Goo. Dwi 'di cael... Dwi 'di cael... Ie, dwi... Oh, Mana, right, recovery. Oh. Tales of Another King 2D Zar. platform thing. It's all for the Warhammer heads Ah, on there. Warhammer. Yes, Dragon Ball, let's go! Budokai. Dragon Ball Z, Dragon Emrys all Ball over it. Budokai, Sparking All over Zero. it. This is Sparking third Zero. person. Yeah, Budokai 4. There you go. Budokai 5. Let's go. Emrys fel, take me back to Japan, boys.
A hwnna mynd ZZZ. Get that on my PC. Ti'n hoffi hwnna? Hwnna di force. Get in my belly! Get that on my PC. Get on my SSD. Yeah. Love it. 16. There you go. Ffaith dwi ddim wedi cael hwn eto'n... Rhaid fi ddisgwyl sy'n y PC. Does dim byd eto di dal fy... Oh, God of War. God of War. Ti'n hoffi hwnna? Ie. O, enw ti? Ie. Oedd y DLC allan fory. Oh, okay. Nice. Nice. DLC. Oedd y roguelike. Generic alien shooter. GTFO. Ie, so yn actually chwarae hwnna. Oh, ydy yn Senua's... Un o'r Senua games? Yeah. Nice. Rwy'n hoffi'r Senua games. Rwy'n heb gorffen yr un cyntaf eto, ond... O, hwn ydi... Rwy'n mynd nôl am. Honikai... Yes, Honikai Star iawn. Hwna'n cael... O, yr un Jurassic Park, un yn edrych yn diddorol. O, survival? Ie, ti'n yna ar ôl i pob gadael. So ti wedi cael ei gadael ar ôl. Oh, Yn y right. ffilm. O, Dominion o'r un diwethaf. Na, y ffilm greiddiol. O, dde? Oh, Yeah. right. Oh, okay. So ti'n left behind ar y park. O, mae hwnna gyda teimlad o Stranger Things kind of art style, yma. Yr un cyn. Is that? Metaphor. Yeah. Metaphor. Enw Yes, diddorol. please. Oh, hynna cool hwnna'n art edrych yn style. pretty. No rest for the Oh, wicked. rwy'n really diddorol. O, ie. Well, Persona 3 Reloaded. Oh, here we go. Oh, my Emrys. SSD. Emrys all Get over on it. my SSD. Hwnna big catchphrase. Yeah. Hoffi hwnna. O, Japanese arall, samurai, Ronin. Ie, dim gymaint. Mae'n gorfod honno nhw. Sea of Thieves? Yeah, Na. mae'n teimlo like rwy wedi gweld like 50 games sy'n edrych fel yma nawr. Ie. Yeah. Skull and Skull Bones. and Bones. O, Ubisoft, mate. Creed 4, ie. Yeah. O, beth yw hwn? Mae fel John Wick. Last Sentinel. Na. Oh, Last O, ti'n Sentinel. dweud, o, wain oedd Robocop yn really good demo? Yeah, Robocop yn game really da. Okay. Like, ti'n actually teimlo fel Robocop, so ti ddim yn, like, you know, like, gemau, like, nhw'n gwneud ti teimlo weak. Yeah. Tan ti'n lefel o lan, like, you know. Ond hyn, ti'n dechrau ban, ti just Robocop. You know, pobl mewn y ffordd, just blast yma allan o'r ffordd, so ti'n teimlo fel tank ar y legs. Okay. Ond mae'n gwych. Mae'n really joio fe. Lot o God of War games yn y llawn da. Hmm. Mae'n di cael ei amser o'n dechrau neud y clon stuff. Okay. So, no, Monster Hunter Monster Hunter Wilds. Worlds, but I all over that as a rash. Oh, Okay. Dyna fe, God of War fyna. so, Mae fe'n mor da at lleisio God of War. Mae wedi lawrlwytho, ie. Oh. Like, Mae llais fe just mor perffaith fam. Am creus. Boy! Oh, mae gwych.